In some of them social media, I don't know cassette. I have our powers. Oh, mammy, no papa. Mammy, be true. Samia baby, dear, the moon. I didn't mammy attempts. I didn't tell him mammy and papa, but I am Miss Amprah. And you know, Cressa. Amprah, no, I don't know man can I suppose papa so other casa. Sammy, 20 minutes, Martin, and this is more fun. Into me, who nipa, or yes, I video no. It's all about Angesboat TV. Yes, so I have now for power. You know what you are ever count. Oh, great people, me show be about Angesboat Multimedia. Me dey the fresh boy Papa J. Say after na wo share me out. Try say over subscribe, over share na like it. Na baby I will be obi an so any video ni be etimi ahwe. Aya comment ana me pe comment ne pa. Ah, so bi e koso a also for one dwen chabra. Na ye nyina ye nhwe na ye ni enkomo na bia enya kama. Dentia ena me wo ha ne say obeka nche bia na Mr. Amprah ne wife as in the late wife na ye eba so over the weekend na ye na say content creators bebre ekopie mo bloggers bebre ekopie mo unfortunately mentime amma ye ni because na me wo program e wo ye oboase na ne wo oboase Saturday Sunday ni na ye wo oboase a na oboase Ashanti Gold match I qualified a premium na ye wo for the coronation match no I was there mentime amma ye ni so me wa me wo she Mr. Amprah me condolences enko emma nyankopon enchichere na on share den enye easy say ube lose a loved one enye easy kwa enti Amprah some hu me ye na say a mo fan cheme na me kodi baby kakra na me wo eye oboase enti mo fan cheme say meant to me enye boapaye me try say nka bia nka da na ye wie program ntema ka metimi aba na nka ma baby na so enso toye ama nema entimi amwa Monday and a free air or bossy. It's for me, say meant to me, ye na sibi, but now I'm pie bob a movie. But near a mammy waha and say, Obakaya, a year chin video a tabonting, Nam home, Mr. Amprah, and a atasa kwa dia dona fen uchi, I say a friend of blanks video be down one now on Mr. Amprah or more casa or yao mupa. Video not trendy or Ghana have be concerning say, Sammy, I catch any mammy say, I didn't tell him mammy a bar or no Mr. Amprah. You can Samia. No meaning say, as a powers near friend of Sammy. But and now, if you want me to say, as a powers, say your friend is Sammy. Just only by and I mean, say, who's a powers as some more car. And now some wires and more car. But who's a say, as some powers and cassa, not some and or more car. It's a young video, no. Now you're my bar, and then we will see it be a mid drop it. Our Eddie Amamo. We'll see it be a mid drop it. I say, Eddie Amamo on this particular channel. Angesboat Multimedia. You go video na Mr. Amprah. Any bling blings na omo kasa say adentina maame ne ba yi ne ba no say odidi ne maame attempts adenti e no ba Mr. Amprah. You go video no na you may say ya ba no secret be am drop wa ha Eddie Amamo sisi a. Ko be kume kura na me nim. What the national? Rega ko be kume o. What the national? Omunim nyansa o maba yie o nse oh ebi asem why dey ashase na mo sha ase no kra no na edin na girl no no support mo enu wawu aye wo de wo ma kra na wo ma me no papa omunim nyansa o ma me nka ase bla wo david eh na wo ba ade ne be me enya me hwe ba efe wo ma me no papa ma me ni be duru o so Samia baby dear temo. Oh, are they all because of Wabe? Into any party, then I just saw again, Pammy. We Jimmy for wait. I mean, if you are saying, Kofudu, I say, we are so video no, and I will share, you know. So, Miss Amprah, any ya, no, dear, no, Cassa, or saying, come win a man. Na onyamikwa kobekume na ese Asafo powers asem na all kano ni nyina ne se Asafo powers ene ne maame ne papa ebepie mu ewaye na se ne maame ne papa baye na se Asafo powers ankasa de na ono won kan edi wantimi am maye ne bi but ne maame ne papa ebepie mu ewaye na se according to Nchemuru say maame no ebeka che as Mr. Amprah said obaye ne kra no
Asafo Powers edidi na tem say adenti e na ono aba eyiye no saa na information no a Amprah de to abonte no e kire na eno no kure no ana ene me wa ha me wo no kure no me wo say maame bi ede social media omo kire say ono ene ya Asafo Powers maame enye maame no ene Asafo Powers maame saa maame na bu no according to information me say kan say Asafo Powers nase no ne yere maame anasa ne girlfriend maame ena mo hu ye no ene me drop video Asafo Powers ne maame ankasa aba be kasa e dey force issue na see ye e wo eye na se maame ne kire mu a wakasa na yen hwe Asafo Powers ne maame ene ne papa bo mbeduru eye na se no we Asafo Powers maame omomienu na ebe maame no ene ne papa no ena eba no omo ena omo ba ene Asafo Powers so wo maame fufo bi ne papa fufo bi dia omo enye Asafo Powers maame ene ne papa demo video ya oba be hwe Asafo Powers ne maame Asafo Powers maame ene ne papa abro mbeduru eye Mr. Amprah ne yere eyi ase no omo video no ene da so no Asafo Powers maame ene ne papa omo video na da so a o hwe no omo na the biological parents of Asafo Powers it's so video fifo bia o ba bia enye omo ene the biological parents of Asafo Powers ne biological mother ne papa omo videos ene da so a o hwe no na de ti aba me kasa wa ha gina ne say Asafo Powers ne Mr. Amprah omo ye adwuma for some time na adwuma no mo ye no we aso ni obi ye adwuma na du ba bia ebetime a good way mo ntem betimi ate ebetime a bad way mo ntem betimi ate but in all no mo try to keep the relationship between mo two no mo try to be sustaining the love between the two though when you there we see any there me I know say 1 week no me say 1 week no Asafo Powers ekoye me nya ne ntie say 1 week na Asafo Powers ekochia o mo na efe it is a year no an appointment bi ba say also owa Accra into onu kokodi Accra. It went me amaye no no tu ni maame ne papa say omomra aye no emma no enti Mr. Amprah ebe hia maame no obusa say na same we na maame ne say me kura mpo no madidi natem say adenti na wa maye no ti asem ni ye o Asafo Powers maame che say ono kura no wadidi ne ba Asafo Powers natem say adenti na wa maye no according to maame na num asem no mebo video na ma wa ye den watie enti nsem nam social media no so omo kase Asafo Powers edidi maame atem say ne maame adenti ne maame ne papa ba Mr. Amprah ye enye no kresa because me nya maame nan kase num asem maame ne che say there bi asem na abeda monchena Mr. Amprah kai na nye sa na tie nemom no say wadidi Asafo Powers ne ba same na tem say adenti na one free and cry entumi amaye nti na maame ne kwapo no di ya we ne ya say Mr. Amprah and I say Asafo Powers entumi ama Mr. Amprah wife na yi enti me nwa kakra say de Mr. Amprah so ka no abontin say maame ne say ne ba no edidi ono maame na tem say adenti na wa masa Asafo Powers yi ne ya pa ma maame no so ba be chem say de nya sa na tie nemom ono mom edidi ne ba Powers na tem say adenti na wonua ne wife no eye ne wantumi amma bi se ne be ya obo no kura wa asem ne nti no kakum ye gene maame na nkasa num yenkohwe video Asafo Powers maame ankasa ekasa no o kire mu se ne nsem na nkasa esi etie maame ne se da bi enye sa na Mr. Amprah ede beto odwa no enye no kura no nemom de ono kra ye pa no enie yenkotie Asafo Powers maame asem a ono so eka ye ede fa de abada bonte no yenkotie maame na nkasa emrasisi a Amprah manie na Amprah no wadana asem no man ka ne saa me na medidi me banatem na me na kopa za de ntina wa Amprah yie no na se Amprah de abafide ne so dia man ka ne se obedi matem na mo me ka so me didi natem voilà French ni be say also voilà eti maame na nkasa na akasa ne nti so se maame bia ba bonte abeka bibia enya Asafo Powers maame no so se maame bia ba bonte abeka bibi e de afa Asafo Powers ni Mr. Amprah case ni wa enya maame no na wo maame fufo bi so ye na se a ma kire maame ne papa no already Asafo Powers maame na akasa sisi ya no also asema Amprah e de abeto abonten enye sa no kan no ko maame ne se ono ko onim de ko social media no so ofie
Owu yan say we ya frɛ no na we ya frɛ no na we ya frɛ no na asɛm na wakɔ kan e dey na wakɔ to ba no so yi na de susu ampa o yen ka no kre. Do you think say Asafo powers maame e be yi asaba ka say me be yi no kra no Asafo powers o maame mma o odidi matem Mr. Amprah odidi matem say o so maame mma yi na say oh chale ne ma bi won ma ho o say enya abotre na etie mu ye bia na Mr. Amprah anti ni ye bia na Mr. Amprah anti de maame no e ka ni ye and ono fa ne say same edidi matem o say maba wa yi debi because me nyi ni say maame ne papa no betimi afifie abra Asafo powers enya we say omo ba Mr. Amprah yi ensan bode ko mbebo no e wo say Mr. Asafo powers nko eya we ewu say yi na omo ko no entutu 70 monkosi banemu emmame eti maame ne papa no mo ba no omo ba yi ni to say Asafo powers enni kumase eti mo bagirem e de ama omo ba no e ho no ko kekele kura no etwa bibia so awon kwa kekere twa bibia so enya fina blogger bi kwaka ye hu Asafo powers ho ye hu Asafo powers ye hu ni maame ye hu ni papa eno kwa no aka so bibia. And besides Asafo powers was not only Kumase at that moment, he was in Accra because me powers that was Friday and I be say asa me hu no baby asa I think the Friday Thursday mo baby me hu no na me yes actually na da be na oba ya adwuma na o ka chem so adechia oba ya adwuma. So what you say? The Saturday, and a year near then a bass no. So it's no crown, no one knew Kumase. A year because no one knew Kumase. And to moi, Matia Samana, Mon Penukra was seminum, na mo Shemukna, Mutu Jagum. No one Penukra was seminum. As a former mamma Casa, no papa so crab casa. As a powers papa so abacasa. And they are fast, Samana, and then what's a video seen our arma. Me drop a video swing at the amount. Me catch Mr. Amprah say, "Oncha bibia so na de si ye bia no ne maame aba ne papa aba e say artist nankasa kwa aye business wantimi amba." The appearance of the mother and the father no kwa no e ka bibia e twa bibia so e cancel bibia yenko ti Asafo powers papa ono so ne nsem o ka e de fa aye asema e trend wo Ghana ha say omo akwaye ama Asafo powers buofu omo say adenti ena omo ko Mr. Amprah yenti papa no so ne nsem a ono so e de etudwa e fa sa asem ko ya ho Asafo powers papa ena e ka say powers osane papa osane papa yenko tie eye same Asafo powers ne papa ono so ne nsem a o kan ya o de fa eye sa same issue no same de ontimi ndi matem sendi se o afane me mba panyin so no me ma ono to so mi dubate me ma me de ono de panyin na ontimi ndi matem on kasa mo ne so mi fenti am da na ne ba yina se no eno da ko ye mi phone o mayanka wona baba ko e frɛ mi frɛ nkran se dada ba hwɛ phone so nsɛm a same obi akafa same ho na se di asɛm o se onipa se same edidi onu wa me nyina atem o se da bi same odi matem same no be odi matem same se me se benete no me pie me kan yesika me nsuo bibia onu tua nti be se de se same edi matem nti sa ndi me se me kofia me bisa ma me se bi se esia na me bisa ma me se je se bi bisa ensi nti me hu nipa o yes video no e kan sa asem no afa same ho minim nipa o yes temi ade same ni di matem on kasa mo ni bia enkyere me kra same ntimi sa enkyere me enti sa enti eye papa powers na akasa no aha mama powers akasa papa powers so akasa e de nsem ni bia ye den ato ama Ghana fo enti asem no enama bonten se maame no se oba yiye no na powers edidi o matem sa ade ntina mukọ yiye no o se enye no kure nemo Amprah busa ne se omundu yiye na se na Amprah se ma na same wen na maame ne se o same wa oni ha o na me kwa no medidi na tem se ade ntina wa ma yiye no. That is the real source, the real truth of the matter. So this is the news. The mutin about it, that is not the news. Mr. Amprah, uni powers man anti-ache. And I'm powers so, and I'm also so, mukabu bomu,
ɛyɛ adwuma ɛne obi anya ne platform mama ne nkɔyɛ sɛ ɛtan bi da mo mmienu mu ntɛm sɛ mo hyia mo ni nkɔmɔ as friends me last time catch him say as a boss name Mr. Amprah omo timi mam emeye content bi omo da e na me krampo no me advice omo say omo mam emeka mom sanye content bi omo da I would never advise them because also be to exhibiting the talent also be to me anyway also to be to building a home with on one own content because so omo mienu na ma e be omo mienu nko and the power still no powers one squad Amprah one squad. What I say? Ahobrasier, Angesboat, of honors and whatever of honor. And then bling blings. Oga uche chess ni okuma do one hit that. And so Mr. Amprah Daroma and then Oga uche one hit it. Anyway, blings. Oba no kwan sa bling blings. What I say? Oga uche. O twakumo wood. And farm another. And so ne on Mr. Amprah nante yenom. Also the vibe bi aba be shame. On the vibe of the my say no, omo nyina e brody omo kama e ko nanim. Enti senka ofi say senka powers ene Mr. Amprah e da so ye group no mo na ma enka bling so beba. Enka ofo no nko beba. Satan Angesboat mu nyina ntimi nya chance. What is and omo ti omo no, omo they have their own crew. They are working on their own. And also eboa. Dala ma me mfa kakra mu so. So what I say? Enti no separation e ba ye no e kwa be fa so be ba nyame o kwa fa so ye na de. Nyame no nim se bonsam e bonsam o ono na bo bonsam. Nyankopo ono na bo bonsam. Ono na bo Lucifer, but ono nim na Lucifer be ye. O man the time. But time no drew ono. Ha separation is ba ye. So, enti powers any Mr. Amprah, mane mamo hamodese muntemate. Do not be enemies. God wanted to bless you guys in your separate ways. It is only be a jumanese muntemate. Men create problem. Mamo nye enemies. That is adeba kwa hani panono. Don't be enemies. We share the pana monse bonkasa. E jumana moye na muntemate. You are not enemies. Enye war. Obi anya ni de mo say mo man kofo anya adwuma ye people will start talking omo kam niama eni ho ene ba ye obi aso the camera na oka na Mr. Amprah na Asafo powers and what to say enso maame na sebo oka ye no de mo ntie ni ye o maame ne say wan kan sa oye panyi on timi nkosere ne ba ne out Asafo powers maame timi nsere ne ba ne out munwini kwache o na mo na munwi asem no ye se maame ne betibia sere ne ba ne outside se obakata Amprah se Amprah me ba no kwa no unwi didi ma table sa de tina me ba on pese me ba na me ama ba maame ne sa wa sere ne ba ne out big time but maame ne say oh there be man kan sa na me culture Amprah say me kwa me didi same atem se adenti na wanya de wa ma na also o wan kan ya de enti omo mmesi na nan omo papa na baba tena se tutuntuma maami aba ba tena se tutuntuma na afede bebio ede bebio Mr. Amprah fine ebia na wanya ni ye wanti ni ye ena wa ba bonti wa ba be video enti de maami na kano oye panyi se no sika no no ena mi se ebia wanya ni ye twa bibia so ne focus de da wani mu no ukoso kpofo ba yentimi mo Asafo powers din enyi Mr. Amprah din fimu da yentimi mo Mr. Amprah din enyi Asafo powers din enfimu da because we all know how you guys started, we all know where you guys from. Any baby amaba bedru, do not be enemies. Emamu nhia nya tamfo da se moye se kwa na emma branda eso emma for sponsor emeso mumu because brand be able to support team and as a group provide unity and I say money unity money odo, you get it.
So mun set something as example. Emma amount for who said, "No, we are not working, but we are cool. We're not working anymore, but you share we are cool. We talk, we vibe." What did the mention say? Yenye group biom, yenye juma biom, but you share your bedim come your kasa. Nenya nkopon shira nenya more. Do not be enemies. Moye den almost started together. And a muntemate. And I dare be so be a besi and there is a reason to that. Share nyankopon, but me you free baby, no opposition wako baby. But how we say you were free one, people will never understand. Obi and tell because oye nyame. People will never get it. But nyame na nim ne oye. In time private me catch me say, "Muti mu emwa wana." As a point me catch me say, "Omo muti en emwa omo ana." Boys no mudi eye Mr. Amprah chi no. Eno omo di as a point set no. Omo me catch me say, "Omo muti en emwa omo bia na." First na Amprah hype man. Miss as a person che no. Na umu di eche ni ehu mu ana. Eno free one no. Fu from so abem. Ofri on fu from so abem. Me ba why? Mame me ba why? Ofri on so fu from so abem no so take over oye bi. E che se adwuma ne den. E ko na nem. Me de ene me ba se me mo hu ensema mame ne kan ye, ene de papa ne kan ye. De mountain abonte no, that is not the news. This is the real news. And no, ena me de amamo no. Me sorry a, me san jam mame ne video na to akire. Ene papa ne de nyina na ma hwe. Na ma hu nsema a omo e kan ye. Me din e the fresh boy Papa J. As a boss, my the papa and some trend on social media, and then I come copy the real news, you know. And the other me and I'm call you from source. Me and I'm call you, and I'm fishy. I just have information with, and I'm the right here on Angesboat Multimedia. Try to subscribe, share. Now I like maybe I so come pa at the amount. You must also share biom, and then maybe I what's it? King's bite and me betina King's bite in so topa internet and na betina ya e wo pankro no pankro no bonsom junction say ope baby afa snacks ope say have lunch ope say have dinner when you ho be ba nche baby night na King's bite e wo pankro no bonsom junction I very very nice pa oba obetimi atasa relax e di nkomo obetimi be share no be share be meeting kama pa ewa ha bene nkomo ne besi ya ye basa nso ehia biom yankopon hire obia na Mr. Amprah nyame nkoso agiche ore na enkwara na omaka wachi no nyame hyew dem na ontimi ento nsem na onhwe enkwara bibia enkoso kama emfa emma nyame ka nyina hono mbo ye ho ba ma adepa ensa enchie bi basa nso hia. Thank you for watching. Bye bye.